Bakunzi ba David TV nongeye kubasuhuza muri aka kanya. Ubu nje hano kugira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Bimwe bivaho ibindi bizaho, bimwe bivaho hazaho ibindi. Ubu ikigezweho ni umusaza bita bicahaga watumiwe na polisi na ribu, kandi mumenye ko ubwashize n'ubundi bamutumiye, akaba ubu yatumiwe ku itariki 2. Iyo baruwa ubwo butumire ntibabwita convocation. Ubwo nawe rero mu musengere kuko ari mu mazi abira, ibyo mubimenye. Convocation yiwe nawe muraza kuyibona. Nagira ngo mbibabwire hakiri kare bataramujyana, kuko turebye nawe ashobora kuzamera nk'umuntu bita karasira uko yagiye. We yagiye birangira ubu ngubu ari kujya afunga iminsi 30 itazagira iherezo. Ibi byose rero nagira ngo mbibabwire hakiri kare bitaraba. Ibi bintu nyaboneka mu byamagane hakiri kare. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ubwo abantu bashoboye bashobora kuza kumuhamagara bakamuhumuriza, kuko ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye. Reka turebe inomero twabona yo kumuvugisha nabyo mukabimenya, kuko ibintu biteye ubwoba. Inomero ari kubarizwaho ni 0788366994. ubwo abari mu mahanga barajyaho akamenyetso ko guteranya 250, ubundi ukongeraho 7838366994. Ibi byose rero nibyo twavuze. uvuga ukuri ukabizira, waba utavuze ukabizira. Ibi byose twarabivuze, cyane cyane ko abantu benshi bari kuri lisite yo kwicwa, aho kugira ngo barwane n'ibibazo bari kwitera ubwabo, bakaza kwanduranya mu baturage aho bicaye. Ibi byose rero nibyo nababwira nti nyaboneka muvugire rimwe muti stop FPR. Ibi byose twarabivuze. Nyagasani rero abarinde, kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha. Naho mu bindi biganiro turi kugenda tubategurira, ufite inyunganizi ni 0788728635. Ubutumwa bwawe wakohereza ubwo ari bwo bwose bwangeraho. Ntiwibagirwe gushyiraho akamenyetso ko guteranya 250. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Bye.